ngasi BJP ki MLA sing yorga Delhi da Kokshan Kre koi Amit Shah ga undadana am koi regi matungda aduga kuki ki MLA taret BJP le batre su Guwahati dagi chatlaga moi yawgni habi paw sing ngasi ki paw sing report tore aduna koi Delhi chalam dagi matang da hanagi Chief Minister N Birena phongdong wafam su leiriba BJP ki lengak sigi haji leiriba sarkar sigi sahi mari fajalakpa aduga amarom dana koi haji leiba issue sigi matang oigadra sabsaw madugi agenda do khangdri habigi mong duni leiriba si aduna ngasi si yamna remarkable day oigadabani aduna anise neinaba nungainaba changtheliba sigi ama aduga amarom da ngarang suda leiriba kangbu singa Ministry of Home Office ki kangbu unakibada makhoi gi ba chapsaba territorial khoi union territory ma maduna tagadi khoi maduda wari sanaroi maiteiga khoi punna hingba yaroi leminaba yaroi haiba humsu masigi pause singda court torga fongena ani si tuna pusilakanda ngarang khoi MLA mem changiba aduga amurom dana ngarang si MLA singa wari sanadigi mangona na khoi sugi kangbu singa wari sanakiba ani si punna punsilakanda haji tongan ton bahari khoi gi Shanghai Express aduga te pause singa su khoi January tha faudadi khoi sarkar lakpa ye adu lakpa es myam gi speculation expectation si adum yam lei bai ta na ani gi lei situation si MLA sing na Delhi da passion ki ba on other hand ngarang su gi kangbu sing unda gi ba je sai da kari mo lem thambiu santagi o tamu keno ne khoi gi keno se kuki su group sing na moi agenda di pak khonge na moi ne yare khoi khar negotiate tor se na tra mediate tor se ba se moi machin nei di sungai hai roi masidi kai no ai kan da Government of India akoi Manipur da uji thoi be irang se si jaga Government of India gi lai ba forum sing se masiga yana ra ga sum chapmin na matam na ko ri jam pressure roi je Manipur di political gimmick ama ai ta ko political power ama sanana bo na ba BJP sina la ko gi andaki moi gi campaign na ai ga moi marai bak pa na ai ga kuki de sumangai moi mi oi taret vote karaga lei ri bne ko majority lei yuse aduga somna kan su mi 25 26 me ada majority lei gibsina khoi da khoi Manipur gi apam ba ning mase tawna bona da deadlock tar je mase ai wakanda eno su phawram do male center gi home kambu na su adum basi phawbiram do male maram di kai no ganda kai gumba BJP gi number se smile leram da BJP na tra thukuma karam maga ataina balance to bo ram ta de keno se political game si yeng matam da sai gi floor test torge aina CM orge aina CM orge na phong na tholok pa ya bagi capacity se lei bne ba adu sai gi uji lei ba keno sigi matung ina di number sigi matung ina di BJP na majority ore bne na party high command gi wata ta ya da bagi vote lei bne na ada ju da sarkar se ba se kitang ke ni ko khar lu ba na traga yana de is the mediation gi room ma lai adu so koi ne khang da ai tare open noina mediate to wai pot la tri se kai ma political party ahum gum na ahum na traga marina balance tor magadi even ani na bo balance tor ma bo ga yaning da bo khara phajana haina ba ya bai mong lei bane ko simale adege aduna maram oya kana sai ge akoi public sina sakar sina politicians sina kadai da negotiate tori kari mediate tori hai ba akoi mit mamang da karim to open oina upang de ba just koi khabar da ya pa na traga koi khangna jana ba kana pau khara tam pa na ta political kano se step se kari lori no future ki kari yengi no kamain tori no hai se kai mu ubang re ba simale re ko ani su da sai gi kuki gi su group sing gi di moi gi oina di political numbers e handa ba ona taina ba political numbers e hengana bo hona bosina moi gi priority oi doi ni ko priority oi doi ni hai bi aji kai no ga na se akoi 2022 gi 2020 ga 2026 taina 27 fau da delimitation to da even cabinet na madu changa da paisa bo aya ba pi dana electronic delimitation na ma to ne na ko hai na ngarang da cabinet na aya ba pi dana paisa bo sanction to lei re tai ko sigi manung sida sai gi koi gi census masing thiba gi paisa kai thoi se kari gumba sigi matang sida akoi mahoi gi stand je hong graba natraga Government of India na moi ma pa sondare na urak pata ga di sai gi akoi gi census to matam da akoi aseng bo original number population gi number se puthong na bo na da akoi na Amit Shah na ga hai ba honorable home minister na hai ba kano se detect and deport kai na hai ba pot se tawra ga di mahoi gi da number da yam sok da ba tare even nga sai gi elected MLA sing bo yo na family tree proof to ngam da ba mi se to ki mating masing yam ka to ni aduna sai gi negotiation si
ꯃꯩꯇꯩꯒ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯗꯕꯒꯤ ꯔꯣꯝꯗ ꯈꯔꯒ ꯍꯦꯟꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯍꯦꯚꯤ ꯅꯦꯒꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯥꯁꯇ ꯇꯥꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯁꯦꯟꯁꯁꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯣꯛꯇꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯎꯇꯔꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ MP ꯑꯅꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯚꯦꯂꯤ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯥꯎꯇꯔ ꯆꯤꯡꯉꯤꯕ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯚꯣꯠ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯊꯝꯅꯕ ꯗꯤꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯚꯦꯂꯤꯒꯤ ꯅꯝꯕꯔꯁꯦ ꯍꯟꯊꯍꯜꯂꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤꯔꯣꯝꯗ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯦ ꯑꯗꯣꯝꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯦꯟꯒꯠꯄꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯗꯚꯥꯟꯇꯦꯖ ꯂꯩꯕꯅꯤना ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯗꯦꯗꯂꯣꯛꯁꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯀꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯊꯥꯖꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯁꯦꯟꯁꯁꯁꯦ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯅ ꯇꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯏꯂꯦꯛꯇ꯭ꯔꯣꯅꯤꯛ ꯁꯦꯟꯁꯁ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯕꯥꯏꯑꯣꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯇ꯭ꯔꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐ ꯇꯧ ꯉꯝꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯉꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯃꯣꯏ ꯂꯥꯡꯉꯤꯕ ट्राइबल चीफ्स राइट कायना तौरइसे मिजोराम दा चीफ की ओइबर राइट से लेत्रबनी इवन मिजोराम ट्राइबल स्टेट ओइबा जगह से बाउदा एबोलिश तौरबा पोनेबा सोम दा कंटिन्यू तमनिंगबै मरम से गसाइगी वैली की लेरिबा जनरल पॉपुलेशन जिगा मखोइगा येंगनाबा मतमदा मोइना होजि होजि लेरिबा कंडीशन सिदा सही के एनी को मोइगी लेरिबा स्ट्रेंथ एंड पॉलिटिकल नंबर से हंददनबा होनाबसिना मेन प्रायोरिटी ओइनेबा अदुना सेंटर दा ओइ पॉलिटिशियन जिंगी वारेपना अमा लाक्ता गसु सेंटर दा सु ग्रुप सिंगी ओइनदी मरमदी मखोइगी खुलाई पैबाना कोइ लान मनुंग दो उगरे कोइ हाइदोंना दबे वानी लान मनुंग दो उगरे यामना कन्ना मणिपुर की मीना तबौदा असी बक्चांगदा लुंगी सेट बौ यौरमे हाइबा रिमर लेसिनेबा को अदगी होजि तोन बा इन्फिल्ट्रेशन की देन ड्रग की ओइबा प्रॉब्लम मयाम अमा फेस तौरिसिने होजि अदुना 2026 27 की सेंसस याम क्रुशियल ओइबा सेंसस ओइदोने सिगी ममांग दा लौबा पॉलिटिकल स्टेप सिंगे इवन ट्राइबल की ओइना अदगी अपुन मणिपुर की ओइना करम स्टेप लौरगा कोई इक्वल पॉलिटिकल डेवलपमेंट अमा लौरकांदा करी तौबा यागदगे हाइबा पोचे येंगबा मा चंगेबा अदुबो हौरुरबनिना हनबे यादबगी पोतु मसु लेरे अदुगा ngसाइगी मरकता चंग्रबा इलीगल ओइबा मियोइसिंगसे यारिगे हाइदोक्तनबा नत्रगा यारिगे खंगिदनबा अखोइगी इंडिया गवर्नमेंट की लेरिबा ST की चाथुम नत्रगा ngसाइगी चेंगी ओइबा चाथुम नत्रगा काप एंड PD की ओइबा कहनी को चाथुम अदुगुम मयाम से फंगनबा इकोनॉमी की चाथुम से फंगनबा होनाबदा आई वाखंदा मोइ स्टेप से हंदे न चिन्नदि दुम हायकनी तौदु मनुंगदा करी वारी सारगे आयदुमदि येंगबा तारी ने सुमाइन तमजे